अहानबदा मरुइबा पाव करांग इथत की महई तमफम की फिबम देशामने यंगशिनख्रे अवाद अपा कया मरुम लेरंबा थेंगनरे ई लौरगा काबलिबसिंगी इमुंग मनुंगदगी ई रिप्लेसमेंट तौरिबसी तौहंदना ई दरकार ओइरकपदा अदुमक पीबा याननबा वॉलंटरी ब्लड डोनर मसिंग हेंकटहनबा मथौ ताई हाइना ब्लड सेंटर जेनिम्स की सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कॉन्सम सुरजितना हाइख्रे अमदी गाड़ी हुरानबनी पुलिसना फारे अमा नानथोख्रे खुरुमजरी Istv की मणिपुरी पाव मीडिंग ताबिरिबा पुमनमकपु तराम नोकचरी पाव संदोकना पीजरी करांगबु नोंग मफादो कोइथोकपगी चटफम ओइना लौबगी महुत्ता ZEO जोन 4 की मनुंग चन्ना लैबा महै मसिंगी लमदा सोथना लैरिबा मफम अमनी हाइबसी ZEO अमदी मणिपुर लैंगा की एजुकेशन डिपार्टमेंट की मरी लेनबा ऑफिशियल सिंह की कोकता लैफम थोई हाइना देशाम मयाई लोइसंग की प्रेसिडेंट मयेंगबम अमरजित मैतेना फोंगदोख्रे देशामना मणिपुर द लैरिबा लैंगा की ओइबा महै लोइसंग सिंह करी फिबम द लैरी हाइदुना मथंग मनाव नाइना यंगशिनबगी मखा चथरकपो ओइना ngasi बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लैबा मयाइदा लोकताक मयाइदा लैबा मियामगी लम कोइफम सिंगी मनुंग द यामना पामनबा मफम अमा ओइरिबा मियोय लिसिंग अहुम हेना खुंदाबा करांग इथत्ता लैरिबा लैंगा की महै लोइसंग सिंग यंगशिनबगी खोंगचता फोंगदोखिबनी ngasi देसामगी खोंगचत अदुदा करांग अपर प्राइमरी स्कूल क्लास तौरंबा थेंगनरक्ते अदुम ओइनमक खुंजासिंगना फोंगदोरकपगी मतुंग इना स्कूल असिदा महैरोय यांखैरोम लै सुपनतगी ओजा अनीना ताकपी तंबिरी हाइरी करांग एडेड जूनियर हायर सेकेंडरी स्कूल ना नोंगलै नुंगसिना हुमदोखिबदगी अपर प्राइमरी गी का मतेक अमदा तांगदुना महै तमली हाइनसु खुंजासिंगना फोंगदोरखी अपर प्राइमरी स्कूल असी यंगशिनबिनबा लैतबना मपू पांदबगुम संगोनगुमना लैरंबदा देशामना पेंदबा फोंगदोखी अमरजितना महांगना मणिपुर लैंगाकना राइट टू एजुकेशन एक्ट लिसिंग अनि सुबना मापलगी मखादा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पीरी हाइरिबसी इम्फालदगी सुबनतगी किलोमीटर यांखै हुमदोय खक लापा ZEO बिष्णुपुरना कोनबा मफम अमदा महै मसिंगी लमदा यामना सोथना थंबिरंबा हाइबसी देशामना हकचिन लवी मणिपुर लैंगा की स्कूल एजुकेशन की सेक्रेटरी ना फोंगदोखिबा वाफम अमदा मणिपुरदा लैरिबा महैरोय सिंह ओजा मसिंगा येंगनरबदी महैरोय तरामरी ओजा अमा लै हाइखिबा वाफम लैरबसु थांग करांगे अपर प्राइमरी स्कूल असिददी महैरोय यांखै लैबदा सुपनतगी ओजा अनीना ताकपी तंबिरी मसी असुक चौखलबा 21st सेंचुरी असिदा ओइथोकपा याबा वाफम नते स्कूल असिदा करंबा ममा मपाना महै तंबा थानिंगनी लोइनना लैरिबा महैरोय खरा असिसु उपाय लैतबदगी थाबा सोइदना ओइगनी मसिदा लैंगांगना क्वालिटी एजुकेशन हाइना लाउरिबा असि कराइदा ओइथोकनी हाइरदुना असुक चौखलबा AI गी इरा असिदा करांग हाइरिबा इसिंग मयाइदा लैबा खुंगंग असिददी क्लास 8 लोइरबा मतुंगदा मखा महै तमथननबा महै लोइसंग लैतबदगी ड्रॉप आउट स्टूडेंट मसिंग थिंगमदना लैरमलिबा असिगी रेस्पॉन्सिबिलिटी लैंगांगना पुफम थोई स्कूल असिदा हाई स्कूल अमा सारमलगा लोइसिंदना मथौ तौहंदना थंबा हाइबसी मरी लैनबसिंगना मिटिंग चंगफम थोई मणिपुर की मफम कयादा एजुकेशन गा मरी लैनना पाइखतलिबा स्कीम कया अदुमक करांग हाइरिबा मफम असिददी पाइखतफम थोकपनी हाइखी ngasi खोंगचत अदुदा करांगी मेरा पाइबिसिंग अमदी क्लब की थौपुबा कयासु सरुक याखी हाइरी तोंगा पॉलिसी मिशन मैम तौदना तौरिबसिगी मनुंगदा थांगा करांगसिदसु अहेनबा मियंग चांगकान मफमसिगी लैरिबा मैरुसिंगसे चामदा चामा महि तंबा फंगनबगी थबक लेंगांगना लखुतपम थोय अदुगा मरि लेनबदी फाममेना तौबिबिसिंगदगी हेना कंचना तौबिबम थोय अदुना हाइरिबसिगुंबा हाई स्कूल अपग्रेडेशन सिगी अपर प्राइमरी सिगी अपग्रेडेशन जे मसी मथंगी सेशन नंगनबा अदुगा मरि लेनबा इंफ्रास्ट्रक्चर लैरे मसी लोसनबिरो अनिसुबदा वाल मथुगी लेबम थोकपा ओजासिंग के मैमसे लहेनबा लोइन ओजासिंग दु मफम सिदा लेंगदन लेजबा फैमिली यावगो फैमिली ओइना लैबा याननबा गेदम मसिक चाबा क्वार्टर सिंगसे कोइ लेहननबा होना बिउ हाइबसि मथमजे दुगा बिसेमपु डिस्ट्रिक्ट के ZEO गिना सुगुंबा अकोइगी सुबने ममिंग खक्तगी ओइना स्कूल से सुम सीदे ओजा अमनी लैदि छात्र कुन कुथा कारी हारगा सुमाइना कोइ शोर पिट पिट होनबई थाकता थंबसे मसी ख्वाइदगी लाइबक थीबनी अमचुंग खरे हेना अपजौ डिपार्टमेंट खरे हेना पिक्थरगा डिस्ट्रिक्ट की ऑफिस तगी सुगुंबा मियंग जेंगजनबगी अदु मरि लेनबा दियाय ना कने जेंगजनबगी चांगसे हमना वाटबगी ममिदुनी अदुना सुंबा हमना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेतबा थबक तौबिगनो यारगदी अथु मतमदा लागा मसी येंगजनबिरगा तौबियो बिसेमपु डिस्ट्रिक्ट
karang hai bese yawe hai bese jet yogi kokta khanbiyo department gi kokta khanbiyo karang hai se chumna kakta gi nong phado koi ba chatpada yamna nungai ba mafam ama khakki adugumba wakhal ru khanbi gano karang de hingi ba miyam se manipur gi miyam ni masida mairoi mayam laik tamdadana mapung phana mathau taba wakhal gi masak mayam pi bangam da ba hai bese da akoi leibak sida so asokpa malakani hai bese akoi khangbiyo voluntary blood donor gi masing henkalaklavashu hauzik fawigi oinadi e lauraga kaplibasinggi imung manungdagi e replacement tauribasi tauhandana e darkar oirakpada dumak piba yananaba voluntary blood donor masing henkathanba mathau tai haina blood center jenims gi senior medical officer Dr. Konsam Surjit na phongdokre Istv news ka khanana unabada Dr. Konsam Surjit na ngasi science and technology na khamtheng na chawkhalabasu e gi mahut sinba yaba posak amata puthokpa ngamdri maram aduna achobo khudong thiba thokpada miyoibagi tanglaba punshi asi kannanaba e gi darkar oirakpada pinanaba ikhoina donation tawbagi tangai fadabalai matam amada e pibada yamna akiba poknaramba adumadi ngasidi yamna hanthare haina lawi e pibagi chang asi ngasidi CSO mahairoi lupsing amadi lanai miyoi kayana chang naina e pibadagi ngasidi jenims ki oinasu chahida e pibagi chang asi chada nifudagi na yankai gi mathakta phawba yore adubu hauzik makki oinadi e darkar oirakpadagi piba ngamdabagi leitaba yauba adugumbadi leite adumakpu hauzik e darkar oibasingda imung manudagi replacement tauraga pibagi mahuta darkar oirakpa singda khudakta e piba ngamnanabagi damak voluntary blood donor masing henkathanba mathau tai haina phongdorakli blood center da EP bagi particularly voluntary donation gi pattern asi hokiba sahi tara muksida akoina hangatna yengjaw matamda drastic change towards better improvement uba phangi hojiksi akoigi voluntary donation rate asi jenims ki oina haijaragadi 40 to 50% swaisida dum fluctuate toy kam kana 50% henbasu yawi adai kana gumba magi birthday da EP ba aduga civil society organization singnasu matam matamgi adum EP bagi chanabi si sum akoigi markside hengalai aduna voluntary donation rate asi hengalapagi maram chi si oigani masina maram oiraga blood center da lejariba ikoida khudong chaba amana athu akai gi oina e gi darkar lerakpa aduga massive blood transfusion darkar lerakpa sigumba patient sing mayam kanbada khudong chaba yamne helalli koi jenims ki oina blood requirements si chahi amada chaurakna some 4000 to 5000 sumaina oigani PRBC khak paraga da ko platelet adegi FFP paraga di yamme pirami be ikudimok si khoigi HIV hepatitis B hepatitis C syphilis malaria masi loin test tawdoini adegi group test torokani adegi chana da bhaiba mayam loin kani masi torokda matam changi EP ba yaba mioi khudimak sahi 35 din hupumanga phok bahai lariki matungina aduga medical condition yaba yado mayam lere siloina screening tawraga fit oiraba ikoi punama chahi amada yamdruda amuktang oirabasu easy piragadi akoigi state ki oina requirement as a meet tawba ngamgani aduna ikoi loina bag EP bagi hainabi asi akoi tangai phadaba thaudang amani haina khanbaga loina na tawba machangi Lilong Police Station Thawal Police Commando amasung Chamagu humpunithoi suba battalion VSF ki apun makangbu amana gari huran bamioi ani ngasi ayuk lilongdagi fare hairi police tagi fangba pauda fagalaba adu MD Ashik Rahman chahi kungani thoi apokpa MD Alauddin amasung MD Moshil chahi kunga humdoi apokpa MD Nurjaman makhoi animak lilong awang leikai digini hairi MD Wakil Ahmad apokpa MD Ayazuddin lilong hainau makhongdagi amadi chenkre hairi makhoina lilong chajing mamang leikai dagi Honda Activa 6G ama tha sigi kunga mari amasung kunga manga gi lona ba ahing nongyaida huran khibagi CCTV footage yengshilaba matungda makhoina phagat pangam khibani makhoina huran khiba Honda Activa number MN06HE 0274 adu MD Musta Kauba Lilong Damdagi Miyoi amada yon thoklamle MD Wakil Ahmad na thaurakpa alto car amasu recover tawre hairi Kashamthong Hodam Leira Club amadi Meira Paibina Kanglai Panagi Khongchang Shogwaladuna ngarang leikai aduda drug lawbalak pamiyoi ahum amasung yolambi nupi ani drug akona na phare phagalabana ha ahum adu rehab center da sinakre drug yolambi aduna amuk hanna tawdana na ba wakhan taminar matungda tingom leikai gi Meira Paibi singda sinakre hairi
District 322D Lions Club International की मखादा Lions Club of Imphal City amadi Lions Club of Imphal United amadi Heritage Convent Uripo ka punna khusamnaduna chayol ama chupna chat pangthokadaba awareness on shelled and EMEL for students and teachers and breeding session haibasiga mari leinana Rohit Mehta Lions Quest Quiz ngasidagi Uripo Wajaspati Laikai the Labor Heritage Convent ki Auditorium Hall the Hodokre. Lagliba September ki tang mapawba chathagadaba Meta Lions Quest Week. Lishingani subna kungamanga asida immediate past District Governor District 322D KH Keso President Lions Club of Imphal City Dr. T.S. Arun Kumar DC Environment District 322D TH Mohendra Pratap DC Lions Quest District 322D Lions Lakshmi Roy MJF Executive Director Heritage Convent S Bikramjit amadi atai Lions Club ki masaknaiba miyoi kaya amadi Heritage Convent ki mahairoi kaya su saruyaki thauramga mari leidana mahairoi singna lamdam asigi leiriba fibam asida kari thaudang laugani haiba wafam kaya athoiba mithunglen singna sugaina thamki thauramga mari leinana DC Environment District 322D TH Mohandra Pratap Nangashi pangthokliba thauram asi malimgi mafam pumbada pangthokli maruaina malem asida leiriba miyam amadi lamdam asida leiriba mahairoi singdagi hauraga ahal oiraba miyoi singda phauriba amadi thengnariba leita lairigi awa ana tension amadi eikoigi lamdam asigi leiriba fibam asida mahairoi singna karigumba asi mayoknariba fibam asiga mari leinana social emotional learning shell amadi empowering mind enrich life email haibasigi matangda Mahiroi Singda Mamutana Kanghanki, Mahiroi Sing na Hosik Lady Bacharang Naraba Fiba Masida Kari Karam na Tauduna Mayok Nagani, Makoina Karam na Mayai Kabachinchak Tagi, Laptokani Amadi, Pataba Wakalon Dagi, Pataba Lambi Dagi, Karam na Laptok to Nalaigani Haibasi, Mahiroi Singapun na Kangna Naba, Naina Duna, Tungi Yumbi, Oirakadaba, Mahiroi Singasida Kanghan Nabana, Mapungoiba Pandamoina Pangtok Patoram ni Haiki. Activities kumari leiko sigi matang da apni ngasi pangthui sina share laise social emotional learning amadi enriching mind enriching life fiber sigi topic adi breathing exercise adi ton ba activity kumari le auto kadrise adi angang girbe ahan girbe adigi satra girbe every apni categories of apni leiriba Manipur leiriba Pithibidure music sigi maru sigi punsida eriba thengnareba apoi punsigi lantheng sida apoi tangtu leitana nuaine kana emotionally mentally apoi nuaiba oina ba haibagi wakhalon de Apunba Manipur Kanba Imalub ki advisor oibada natana khwairamba ima kaithel gidama yai fananaba thabak thauram kya taubiramba laikhidraba ima paunam ivemu bu ningsingduna haying khongbal da leiba laing thosana mahi gi sanglen da langbal chara tambagi thauram pangthokre phawoi vi ima kaithel na sinduna pangthokpa langbal chara tambagi thauram aduda tongan ba CSO imalub singi luchingbi sing amadi tongan bamiyoi kya na saru yaduna laikhidrabi ima paunam ivemugi photo da leisukatuna nat ki oiba thauram ga loina na pangthokhiba thauram aduga mari leinana machalai mamadi apunba Manipur Kanba ima loop ki advisor khangembam anandina laikhidrabi ima paunam ivemuna laipaki damak integrity ki damak honaramba kya sing adubu kaudana mahaki wakhalon adu tung inba ngamjananabagi damak pangthokchaba langbal chara tambagi thauram ni haina phungdorakli Matam kuina leibaki integrity da makta chauwa thodang lobirami aduna ngasigi numit asida akoy apunma Manipur Kanba imalup amadi marui bai ima singa loinaraga kaithien phawoi bigi ima singa daita lomina duna asigumbai imagi ningsing langbangi chara tamban numit asida akoy punamakna ishor imafamda ingna chikna imana laibiyu ireipak iramdamna thengnariba awaba khongba masida akhoi imana pibiramba wakhalonduda nacha punamakna leibaki damakta thawaina pontha pirabasu leibaki damakta integrity damakta leibak kaidana bagi damakta akhoi punamak imagi mafamda amadi ishorgi mafamda thaunijari
India lengang na Manipur da mitop lakya leptana logi wangmada changsilakli haiba khanglabasu mitop singasi khangdoktuna masagi maramda halan khidnabagi thabak amatang asi fawwa paikhatpa udri haina Meitai Tribe Union na hairi Myanmar amasung Bangladesh gi changsilakli ba miyoi singasi Manipur gi mitop ama oina lauduna thamlaga board banki राजनीति की दमक खुदोंग चाब येंगलगा थमलिब्रा नत्रगा इंडिया ना चथरिबा अरोनबा जियोपॉलिटिक्स अमगी दमक सिजिननबा खुंदा लेता हंदुना थम्ब्रा हाइबसे चाउना हंगनिंगाई ओइरे हाइना फोंदोरकली मणिपुर द म्यांमार दगी चंगसिलकपा कुकी जोशिंगना एसटी लिस्ट याउसिनदुना खुदोंग चाबा लौबगा लोइनना येलहोमिनी हाइदुना क्लेम तौरकली मणिपुर द मितोप चंगसिलकपगी अचौबा सिंगनबा असिना खुदम अमा ओइरगा इंडिया गी स्टेट खुदिंगमक्ता मितोप चंगसिलकपगी अकीबा फाउबगी पाउजेल पीरी मणिपुर गी मितोप चंगसिलकपगी इशू असि नेशनल इशू ओइबता नतना इंटरनेशनल इशू अमसु ओइरकली बा सक्तम असिदा अखंग अहै अमदी जियोपॉलिटिक्स नैनब कयाना इंडिया अमसुंग अवांग नोंगपोक लमदम असि मपानगी खुद याउदुना मचेत कया थोकना थुगाइरकद्रा हाइबगी अकीबा अमदी चिंगनब कया फोंदोकनरी असिगुंबा लुरब तानफम असिदा मितोप खंगदोकपगी थबक असि ख्वाइदगी मरु ओइबा थौदांग अमा ओइना पाइखतफम थोई हाइना फोंदोरकली पाउगी मरक थन्ना तेंबा ब्रेमतंग लौजरी मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदकता फहनबा ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Shija Breast and Thyroid Clinic, Shija Hospitals na lagliba August ki tarik kun mga dagi kontra faubo free breast and thyroid cancer screening camp ama pangthok chagadauri. Mammogram ama sung mari lay na ba investigation da 20% concession loy na procedures da 15% concession gi kudong chaba pizari. Breast and thyroid ka mari lay na ba hakchang ginuay taba lay biragadi kudong chaba silaw biho akupa marol di damag Shija Hospitals sa pau biro. Honglagliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makai sasinari. adone hidak langthak kayam sadaba yarakte sasil liba singduna adom gi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti kuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Tada! Give him a key, you know. Other become more. Sige yung say, next time tina-checksin na laksilaga tamlo ba ni Ned? Dadarang se, juhar habaga am takidarbo. Asum na, mayam na machalbog na option lugum. Masige yung masilub, aso yung ang koka da batagi. Next time tina-napseli. Next time juhar habaga yung matok na nabasim ba ni? Zaman check mo isi na ba na concrete katok na tinaba matanda. Kapag mo ang magpihan na enggal adali. TMT, strength is in the quick. ब्रेक की मतुंग मुकहन ना तराम नोकचरी मखाताबा पाउदा रविंद्र येंखोंग की अहानबा क्लासिकल सोलो डांस की होमनेंगशंग खोंगदाबगी थौरम डॉक्टर येंखोम राजेन अमदी येंखोमोंगबी हेमोलतान सिंधुना जेएन मणिपुर डांस अकादमी की ऑडिटोरियम हॉल द पांगथोखरे थौरम अदुदा जेएन मणिपुर डांस अकादमी की डायरेक्टर पी विलास आर्ट एंड कल्चर की जॉइंट डायरेक्टर जी धर्मदास अमदी पाल की डायरेक्टर सुओरिबा संगीत नाट्य अकादमी अवार्डी सुओरिबा एंटिकेन सुसरु याकी थौरम ग मरी लेनना डायरेक्टर विलासना ममांगई मतमदा लमदमशी के अहल लमन सिंहना मैते की जगोई सिंह संकीर्तन चिंबा मानदब लाइसंगदा ईश्वरना पेनबिननबा उलंबनी हाइरिबा जगोय असी स्टेजदा पुशिनलकपा मतमदा खुदोंगचादबा थेंगनबता नत्तना अतोपा स्टेज की कथक उदेशी भारत नाट्यम अशिदी अरीबा क्लासिकल नाइटोम जगोय ओइरबसु मखोइना उत्पदी मरु ओइना भाबोक पेलहननबा ओइ ngasi miyamna pamna yengnariba Manipuri classical solo dance asi 1958 da lai oikraba guru Maishnam Amubina Almorada leiba Ujoy Shankar Center da creative dance da leiringai matamda Jaidev Kavigi Gits Govindaji dagi adayai matek ama lauthok ahanba Manipuri solo classical dance Nil Kamala haina mingtholaga jagoi asi puthokibani haina phangdokke भारत नाइटम सिंगसी अदुगा कथकी ओडिसी लैरिबा मागी क्लासिकल से मोइदि आयोना नाइटोम जगोई सिदा अदुगी मतिक मखोइना साबसे भारत नाइटम दी अखोइ सोरगी द साबा यावी अदुगा मखोइगिसु असाइगी अखोइगी रुकुमनी हारिबा अदुना तोरगा सारमी फल अदुगा मरु ओइना मखोइदि मीबु पेननबा
aduga kathakali na tawriba kathakna tawriba mayam singa sida akhoi gi ningthau pe na na natraga mi pe na na toromi adu akhoi gi di adugu mo posak to amta nate akhoi ishor da kalami aduna masi lakpiriba artist singna any jagoi gi obi drama gi obi any art form akhoi gi sankirtan gi obi wari liba haiba thiba gi लाखों मतमदा एकोई सुमाइना आर्टिस्ट नि एकोई सुमाइन तो उच्चनी नि अदना एकोई होल गी से अंगम्बा एकोई गी जेन डांस एकेडमी गी माइगे गी ताबिबम थोपा ताबियु नत्रगा एकोई जेन डांस एकेडमी गी छात्र वरगदी एकोई सुमाइन तो न तौजजगे एकोई बु कोइना फ्री ऑफ कोर्स ता एकोई पीबीयु हाइ तारगदी एकोइना अंगम्बा मति पांगजगनी हाइ वाफम छि थमजरी लोशिलकपदा मरोइबा पाउसिंग अमुक हना पिजरी Karang ithat ki mahai tampham gi fibam desham ne yingsinkhre awad apa kaya marum leiramba thengnare e lauraga kabliba shingi imung manung dagi e replacement tauribasi tauhandana e darkar oirakpada adumak piba yana ba voluntary blood donor masing henkathanba mathau tai haina blood center jenims ki senior medical officer Dr. Konsum Surjitna haikre amadi gari huran bani police na phare amanan thokre hoji phabugyo na Istv na pizza Manipuri paw matang solution jari miding tabiri bakum na makpu amuka hana khurum jari